Znači sve, di god pogledaš oko sebe, je sivo, smeđe, padaju kamenja tamo. Kamenja su ova sva bila ukomponirana u zemlju. U zemlju koja je davala stabla, davala lišće, davala zelenilo, davala život. Pogledaj što je ljudska strast za uništavanjem učinila. Sve ovo. Zašto? Šta mi to govoriš? Pa doslovno si me doveo ovdje samo da me ubiješ. Ajme, šta si pesimističan, doslovno pogledaj, lipi sunčan dan. Trebaš udahnit duboko i živit prije nego nestanemo, jer ne znaš kad ćeš prestat živit. Ti mene zajebaješ. Imam 6 metaka, vjerovatno. U cilindru nisam siguran, ne znam kad sam zadnji put gleda, ali bi li ti bilo lakše da 3 pucam uzraka 3 utar? Pa isti ti je kurac, jer ako ćeš me ubiti svejedno, šta te boli briga kako ćeš ih ispalit. Pa čekaj, zašto uopće me želiš ubiti? Znači prije 16 godina u našoj osnovnoj školi na velikom odmoru kad smo provodili dane u miru i prijateljstvu dogodilo se nešto što je sve kompletno izbrisalo. Molim! Na tom odmoru bio sam tako gladan, žudio sam za njom i vidio sam crvenu s tobom. Ona bi mi stvorila takvu sreću. Ti tu sreću si uskratio, tako barbarski način. Doslovno su mi ukraj jabuku. Da si me samo pita, da bi ti bez problema. Nije bilo vremena nakon tog čina. Pa moga si me pitat prije. Nije bilo vremena! Znači, čekaj, ti si spreman sve što smo mi imali prijateljstvom bacit čas zbog jabuke. Dan danas patim za njom. Za mojom jabukom? Za mojom jabukom, bili smo suđeni jedno za drugo. Šta si takav čovječe, pa to su jabuku, uzet ću ti kilo jabuka, ne brini se, uđu ti 2 ako treba. Koje jabuke? Pa koja jabuka? Ona ženska s crvenom kosom jabuka. Frane? Koji Frane? Ja sam Bajić. A, Bajiću! A šta ima, nisam te vidio godinama. Šta ima jebote, vučeš me po podu ko kretena, dolazi im ovdje, Bog zna di ovo jebate, da bi samo na kraju rekao da ja nisam ta osoba. Pa jesi ti lud u glavu jebate. A, vi stvarno. Pa dobra je, di je Frane? Frane je mrtav već 2 godine. Svi su mu rekli da taj voodoo šaman već da besplatni V-Bucks. Nakon smo ga našli bez nogu u jezeru. A, jebem ti. A šta ćemo sad? A jebi ga, moram te ubit. Ali zašto? A ka, prijavit ćeš? Ali neću te prijaviti, nije me briga, boli me kurac, pusti me, hoću ići samo doma. Nakon ja nisam ni volio Franu, mrzija sam ga, hoću samo ići doma, bole me noge. Znaš šta, Bajiću, imaš pravo. Puštam te i sorry zbog ovog svega što se dogodilo. Aj, sorry zbog one jabuke, baš voćak šta si mi ja uzeo na odmoru pa sam te udrija šakom u glavu jedan put. No što puši kurac?